Ka jingyar pelat ke dodo siar kelakta ya kayo kot kinong di do siar kabalong mentah da arspa ribu tengka sikilo. Kanong po Poultry Supplier Association NPSA lengba ba ban kerlang yuria presiden uloong baka association kalapan baik penkentiu no ya kador di do siar sakalai spa sikilo nadu exposure kunai lor arajar arpuai. Teh akan ka korang isuan bu ya ka dorkas nakaliang do association hak wei dei bat ka jingbu bait renti ya ka dor di do CR hak thainong po baro wei te kum bolong mata nakaliang kinong di do CR nisam jing hadu kata namar ba ka dor CR im bawan po company nabar naki private farm ka thain kala kiu dor palat te kum kinong di do CR hak thainong po nyim im syu nomor bala kiu bla kador te kum ta hakan ka sngi lawan bu iban kador khas nam ta mengkerpat EDC bain podiang ya ka rai jong ka association namang ila penlong ya ka executive committee ha ka art fratering bunai badam nilai kendu rang baro kinong khai CR ha ka bangin ya penbait nam ta kan kador di do CR ha kan ka thainong po kum ta da ka ka jingmut nilai rai lang ban bu ya kador laispa tengka sikilo di pentip cepi ki pai ba nung sisnong pai ba bang do CR jadi bukan nung di do CR do ka thainong po bar ko we banadu ka sipo tarik mentau bunai nila sim ya karai ba kador do CR kan long laispa tengka kini KCR tadi pada kibam tai bedang im ki dekat no kilo gide di company ya mentak ki private farm nanena po tanjungi ki bari CR nila po lupa kador sispa saupo sikilo te KCR benar lo wan ban hap hakan ka tanjungi company wan bar song sispa saupo te ki supply wholesale supplier pa ki hab di sispa sanpo te la sispa sanpo kinong odo di do CR han ko inom imsyo ladang indi hakador arspa anrupo arspa propunka ladang indi laispa tengka kemun nila kami im